والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ونغالي نتونياني وساقي نغالي غمانين كندا يري ما شاء الله خرسين تغو دورو غماني ألو كوري ألو ماما جابي أوري خاوريا أوري بيجي خايتي الله لا لا كبيبي أنا سبب غير كاكيلي الحمد لله كلمنا بوتينه باوني ساغي تاريخانو إندغا أو كونفرنسي ونو سومون كتدومي ايو اغني لحالا كبي لحالا خوتي يعني mais ale khota ke muni na li khiye muni kebe gadin kele sama ke ko sumini kam gona ke to ke eta foagal nantin daga ido no sum kutu do me conférence no ko titana nyille mo ko su conférence ke ganyama abubu don ko gari faren ko ngoda ayo alhamdulillah alla denya jalande raga no nyay ako si daga ajidi ila daga optaling ajidi ale lenyu go kitab ode muru silami suma kasundu akere meda inshallah on duwadi madanga ari conférence no kunya alla ganne lemine kenya na dinan kenya dinda ari no to alla kanya qur'an tange no kunya ni alla ganne nyana hafidul qur'an ari no to ga khirnde nya de berni ila allah wa ila rasulillahi alayhi salam alla ganne na khirnde ndana kenya no to lan tetele o gemeri saxe ke wori ageri du to ke li khiye ke khotano ko koy no gonta gon khotanga mo be allah ta'ala ndeko subhanahu ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا الله تيسر خنن كنه هذا مرمنا كتن سارا نمبلي خير تاغو أما تنغن تاغو نخوتاني هذا نغن تخوتاني كما ليغي كما قال لي خصوفنا نفتي نجوبنا قال لي خصوفنا نكن قنقسينا أنا ويا نياغوني أنا نغدون كتومي سيني alante dallana sikki alante dallana tagun kella hala magari ni qasu kebe to alon tangana nyamullana saran haqqentuna nugun tagun ko tayentu tisiman biriki boga tagandi ni tay amuti kenni kilo dantantia tina kella ga ina sitan no anna yigete anna minite anda na sogu anda na gri tilleri ban allan tangeti na wasabake ti sara ya garunde kenya nya qasu kebe irere menga sikki daga tagun lemine ngi yiliman ku pene no gonga وقتنا دمبوندينيا ما ساغنجي سوبيتي وقتني ساغن بلا إلمونا ننا يجا ما فوتورو كلميني وقتني ساغن لان تاغنا يجا ندبت ممغو أفيتنيا وقتني ننجمي أقوتني يعني ساغن مغا ننجري أقوتني الله تعالى أنت ووضعته كرها أغناني جلانا كن قني فيتناي ابن عمر والما ابن عباس رواية نيغان تبانا أدمو يقول والله ما بامبون تنغا فلاغا عمران دبرنيتي أتانا اسكن دي ما حقنكني atamma gati nogongim kutunu jalamu tayta banallante tugana abirenga saxine kallende bire nyanaga sara gebe yonkin togne de jalamba tengaro museretana ni ani khorondi kharame ngana tinye sarange mungunu de kesu tampienda tawrenga wa fisaluhu ale sugundinden qotaye saxen perenya naga kiniremme ferenya na katti feremme ne ferenya birene ti ferenya me kudana ndangi khore kana lingo anya labanan khalisa anya khattinga yo kenga nanya ke kota sufalle nan de ko terinka khalu e nyande Allah kan no da khanna remme ko duwa Allah kan yana duwa remme o e duwa nge ko mo annabi alayhi salam agri duwa nge be ko ay Abdullah ibn Abbas da atadanga Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil Allah ndanyaga anganne dinan tuwa hunkinne kelimine Allah ndanyaga anganne Qur'ani tafsirun no wondina nenen kamma annabi de ke duwa nge nya kelimine danga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma كلمني أن يحبر الأمة أي أن يجري التفسير تنقط الصحابة سوا وأنا كدوا أن يكون كلنا اللهم فقهه في الدين وعلمه تعويله اللهم فقهه في الدين وعلمه تعويله الله قال نكرسني نخورندي قاعد مريم كرسي مغبي الله تعالى قال علي كرسي كرسني الله قال نخاني خلين دينتي لمن كريين قال نخ خيرين أقرأ كذا كذا جاربي وبيجا كنا خطة لسمي لمن كريين قال نخ سببه ni wutu bakano ke kano kanyai ngaro no kake isa gade sofoyo goni ko nginda ade kake riental la linda ati ku kadun ko ani idugu ta falle garange sere fana be gede moton ko bona kinya nantina allam pinkinya ndite ke kani yerakun ke kagu mu yani gadi igaran no ko gede garan no ko be mu qur'an tangeno ko nasine mu mantuga na kinya ajonga yere bo kullem mengana kede be alhamdulillah
o duwa igede golle sude beri Allah ya sukala Allah ga nera gono dida Allah ga no ditugana na sun qason timme mo sire nyongida na lemine ke khorondi na nya sara batana alhamdulillah nke goni ndem manyo kita manyo ya fay ma majabi inshallah aslo baraje sakan tande nyani inshallah barakallahu fikum an anjura Allah de ken kaman to kan Allah bana la batu aku ga duma Allah ni daka mebe nan kasan dina ko saji nyana Allah me nyani adi saji rusu nan ko nan do ga ko jaye no ga ko kirsin ha kulla be nyana ngida ko rek yego ko ngari tamutu na lima yere nan lo ku jura nan ti kelemine jide nga o wa kan warni o wa tiga no wa kama man wo do na khara ngani khaf aga na do wa da na wala me ki su kam ni inshallah o kinyani ada marme fi su dambe angara dabati Allah gila raga mo nyambi ran taw kiti ankara halle ki atu ni ke heti ko hanai ke be tuwana ndambe na li nangemo ko kabila ke kay hillan ni Allahu akbar ha amam baraji gar yaga yang ko kara timba wa yego aga yang ko tabede ko ne nyakin jar ke ko tay go Allahu akbar anjan ka ha ha Allah ke suna do ha batta penya dinan na lingada sunnan na lingada serebe angana anga wa ba sunnan na lingada sunnan chaqira alhamdulillah yo anka alhamdulillah ke ngana bu anka bonjo ngondi anna Allah tiga na ke o kana ko sitike yego o wada kembe kita alhamdulillah anna Allah ba shirika ko dama kembe kita an qakum menu nan linan ligge mo keme dambe alle me anya kenna ko sa jari ken jonni Allah tige bo ko yara inshallah wa kan warni o wadu ana ka ngani anga kille ke be Allah kan andal dan jaay hafsa na wulu sahanya ngani Allah kan tan kontondi ya Allah mo jawu Allahumma salli ala